Рамазану хочется нарзана, Рамазану хочется айрана. Он на Кавказ покупать билет, Венеция бред, когда есть дербет. Рамазану хочется нарзана, Рамазану хочется айрана. Он на Кавказ уезжать всегда. Дубай чепуха, а Сочи мечта. Все хотят за границу лететь, только этим его не задеть. Он выбирает родные места, Рамазану кайфово всегда. Здесь он может проблемы забыть, есть хинкали и чачу попить, и в горах, и на море тусить. Рамазану легко угодить. Рамазану хочется нарзана, Рамазану хочется айрана. Он на Кавказ покупать билет, Венеция бред, когда есть дербет. Asradan niyeti besliyor. Aa, çıxmıyıb hələ klip çəkləşəm. Ona deyə sən can, Pobraski deyən də pulsuz çəksin o klibimə sağa görə. Zugza, zugza. 50 bine çay bırak 50 bine. Sən xətə pulsuz çəkərsin. Adımı sıkacağım bilmiyorum test. Sən can onunla danışsan pulsuz çəksin. Həqiqətən. Sən sevmir onda. Həqiqətən sevmir. Yani sen her şeyi. Mən səni sevsə o səni sevmir. Niyə bir çəkin pulsuz klip çəkmir mənə? Qıq Ali, qan klipə də bunu soxaq da. Pulsuz çək. Sen klipi o mahnını sen o mahnını ver bana o mahnını pozu çek. Aaa, zaparım. Bak hele.